Australia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe tena. Yesu ashimwe. Naitwa Edith, natoka Australia, mbarikiwe. Izina ni Edene, Australia, muhezagirwe. Amen. Amen. God is good. Imana ni nziza. And all the time. Kandi bihe byose. Amen. My name is Fatu. I'm one of the pastors, CLBC New Zealand. Yitwa Fatu, umwe mu barongozi ba CLBC muri And in New Zealand we say kia ora. Kandi bavuga ngo yoga muri gororimi rwabo. God bless you, family of God. Jesus loves you. I'm Sister Petrina. I'm from CLBC New Zealand. I'm blessed to be here today. Jesus loves you all. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. My name is Pastor Bernard from Australia. God bless you. Pastori Bernard yavuye muri Australia muri CLBC. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. My name is Sister Priscilla. I'm from CLBC Australia. God bless you. Nujya ava Australia izina mwacyumvise. Hallelujah. Amen. God is good. Imana ni nziza. And all the time. Kandi bihe byose Imana ni nziza. My name is Sister Odette. Ujya ni Odette afise izina ryoroshe. I come from Australia. Nawe nyene ava Australia. Together. Ooh.
Ini kayak apa salah satu tempat dukungan itu kayak berkualitas.